UMLA jongka Voice of the People Party na Mauring Keneng constituency uba hearings tuan kharpran ringkat ke menteri jongka tenat ke kwat ke khia ke kong amperin lingdo ha ka khandai tarik urisau aja arpusau kalahiar shading pesot CHC Mauring Keneng CHC banlik jengo ya ke rukom trekam jongki tegi CHC badru ban pli pajba ya ka soring kham CHC Haba pintip ya kania na kaliang UMLA jong kamaurin keneng ula ong ba nadu basdang kejinya linti jong ban yakun ya ke election bat hadu ba under job ban long ku UMLA kejing angnu jong kadai ban wanra e ka kwat ka khia hapo ka constituency bat ula pintip ru bana kapor syakapor ula jutho bon teli ki sithi syaka menteri jong katanat ka kwat ka khia ban sim khia halor kejing angnu jong ku UMLA Bad ulong, ba kalong ka basngaw kemen bana kaliang ka menteri minta kasngi kala yo awan jurip ya katei ka jaka sumar pajba badru ban pli pajba sakawai pat ka jaka sumar. Kapala nakata ka problem ka don ti nihaban sa nihaban pet ya kay kabudon kamban ne you have to make the toilet balikin niya to kabisi kalaban to siya idea man ito ni siya idea just pisalya to siya man wan siya nga don mangingin niya pan fight kin balik adukan no ban siya natin pan kana tambabon sin ngin yo objective te tidak kabangilit kung nito niyo kay banlum kita objective kadon kam lada pide upat ba umaid bakwa jingla kababahan nakaputa ka center jogi malay ni buri kamdan ka buri ngangam ngit ba kata ka jing buri kalong kabalong kabantay kata di jing buri ban penjon Nray pinda siya si complain ru kalobbi haba piyong gamdon kapan kana bila juthos nim don jingtip pentip kengin wan balikan iyo yang iban sina kapan kana yemali don balikan yemali iban sina kapan kana kami tuh baju ong tawat tu memburam lagi mensuan kabam lo along hiban don uwe ngom yalam mula ciri rupat ba ono nga kabri pat nga tepti ngam ya hap kata kateri kam lagi sisya kata baro hingi persyang habala dejit ini siya kami position pangin trihong ngangam ne bandon kita kiban sini jinglong hadu kata baya ka koy ka kyaru kimba kaya kabaka sulong minta pinayo ya ka sorkar kabadon kalat kejingnya day bat ka sorkar kami syati kajing yo fan jungi ka kampun ibapi mensuati ki yo fan tang kumtu ni mentapat pilih ka koy department sa koy department pi way minister hapo sorkar kilet pan ya ka fans ki pan ya ka hok tingi mentang ila nangken ban pan ya ka hok ngila tip ken ya don kapisa kumno ban yo ya kapisa ban ya rak iginong sok oh gidan giban sa oh kita itigro siya bamsap nang keren pikat bakimon ni tingin nang le kakam hakajing ya day bat kajinglong long ya lang patna bo ben tu bo bayaro tu kam le kam mangin pungi dikikam ingin wat lenti lang bat emily mentatang ke building cost ru nada pihak mentau no mentay ke building sna no mentay ke building hindon kam lakum no khatsan klur kita raisat khatsan klur ka basuk panyo niya banlong confirm ken habang ni ay commitment yun no ngampala ban ong la nem la ban le ya kata kajingtay jong kapi si sorokat nang bangong ngin persyang ngin watlan kiong kan long kumno hadin lai pusna bisa tip yo bawan hadin lai pusna ruong ni klam le satip sano kat bangidang danang ni ngin wan lam ni jikela bodom kam ngin crazy top bad ngim don kam ban ya tak politik se ka kam pentai penroy uban nang kwale politik sumanang yale ngigi bampa ngin nang trai bat ngin ya betin ketilang iwe ban ngin wan ra kanya kata kajing don kam naman nga ngasngu kadi kala don kam ban su komit lempat yo ya kata kalenti ban yan yo ya poy si babak kita gidi juga